Simen rekòt yon histoire de confiance dans Bondye. Dans ti village Belte, te gen yon ti garçon qui rele Tiga. Li te vive ak man la grand-papal. Epi yo te travay din an jaden pou yo ka manje. Chak matin, yo leven bonè pou yo Simen, wouze ak pran swen rekòt yo. Yon jou, grand-papa Tiga leve l bonè epi li di, Tiga, leve non, no gen pou nou Simen grenjo dia. Men Tiga pat vle leve. Li vire sou kaban li epi li di, grand-papa, pou ki sa no bezwen Simen tout gren sa yo, mwen pa vle fatige tet mwen. An rete epi nou ap tan manje grandi pou kont li. Grand-papa l suri dusman, li mete yon ti gren mayi nan men. Tiga epi li di, pitit mwen, ou pa ka rekolte si ou pa Simen. Si ou vle manje demen, ou dwe travay jodia. Men Tiga pa kute. Pandang grand-papa lak man lap travay din an jadenan, li chwazi ale jwe ak zanmilyo. Yon gason pare se pandan ke Tiga ap jwe, zanmilyo tapede fanmi yon an jadenan. Yo te Simen po a mayi, ak figmi epi chak yo te pran swen plant yo. Apre de mwa, jaden zanmi, Tiga yo te plen ak rekòt. Pie mayi yo te gwo, po yo te plen, epi figmi yo te mi. Men le Tiga gade jaden pa, li santi kel kase. Pagen anyen ki te grandi paske li pat Simen anyen. Yon dimanche apremidi, Tiga te ale mashe epi li we zanmilyo ki te gen panyen plen ak mayi, po ak figmi. Yo tap van rekòt yo epi yo te kontan paske yo tap felayan pou ede fanmi yo. Tiga santi want. Grand-papa te dim sa, men mwen pat kute, li panse. Li kori la kay li epi li mande grand-papa. Grand-papa, eske mwen ka rekolte men si mwen pa Simen? Grand-papa zridosman epi li repon. Pitit mwen, Bibla din ang Galat 6:7, sa yon moun Simen, se saliva rekolte. Si o pa Simen anyen, o pa rekolte anyen. Tiga apran leson, li Tiga finalman kompran. Li reyalize ke li pa kapaptan benediksyon san li pa travay ak Obeyisans. Nan novo sezonan, li leve bonè chak epi li Simen mayi po ak figmi avèk pasyans. Li wouze plant yo, li rale mov zebyo epi li pran swen jadenan. Le rekòt la rive, jaden Tiga plen ak fui. Li te rekolte epi plis pase sa li te imagine. Man la grand-papal te fiede li. Grand-papal mete men sou zepol li epi li di, we, Tiga, si ou Simen bien ou rekolte bien. Si ou pa travay ou pa jwen anyen, se konsa la via ye. Tiga sori epi li di, merci grand-papa, kolya mwen kompran. Bondye vle nou travay obeisan, epi li va benino. Nou pa ka rekolte si nou pa Simen. Si nou travay ak Obeisans, Bondye beni efonu yo. Parese menen povrete, men travay menen benediksyon. Bibla din ang Galat 6:7, sa yon moun Simen, se sali va rekolte. Galat 6:7, pa trompetet no, Bondye pa ka pase pou moun ka pase manti. Sa yon moun Simen, se sali va rekolte. Pove 20 spoiler. Parece a pavle travay pandan sezon jaden an, le rekòt la vini, li pa jen anyen pou li manje. Konklusyon. Bondye vle nou travay, obeisan, epi fe bien, paske sa nou plante, se sa nou va rekolte. Nou e toujou mete konfians nou nan Bondye, epi fe e fono.